Ubuyobozi bwa Rwandair buvuga ko urugendo Kigali London mu Bwongereza ari rwo rwa mbere indege z'iki kigo zikoze ku mugabane w'Uburayi. Bisobanurwa ko indege ya Rwandair Airbus A330 ihuza ikibuga cy'indege cya London Gatwick n'ikibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe izajya ikora ingendo 3 mu cyumweru. Ni ingendo ngo zitezweho inyungu mu rwego rw'ubucuruzi n'ubukerarugendo. The main reason for opening the London route is to connect Rwanda to Europe. This is our first European destination, and the whole point is to. Impamvu y'ingenzi yo gufungura ingendo z'i Londres ni uguhuza u Rwanda n'Uburayi no gushyigikira ubucuruzi hagati mu Rwanda byoherezwa mu Bwongereza ibivayo biza mu Rwanda ndetse n'abamukerarugendo bava i Burayi baza mu Rwanda, and also vice versa, so as well as tourists from Europe coming to Rwanda as well. Bamwe mu bagenzi bari biteguye kugenda muri iyi ndege bavuga ko u Rwanda ruteye intambwe nziza. Well, I mean, most of the African nations are connected by European airlines, direct to London. But it's great to see an African airline connected mu bihugu bya Afurika bihuzwa n'indege z'i Burayi by'umwihariko mu ngendo zijya i Londres, ariko ni byiza cyane kubona indege nyafurika igera i Londres n'ahandi banje kunyura. Ni byiza cyane. Rwandair ni urugero rwiza ku mugabane wa Afurika. Tekereza ko Rwandair ari indege nziza ifite imyanya yo kwicaramo neza. I love to fly with Rwandair. Food on board is great. It's very comfortable seats. Kugera ubu indege za Rwandair zikora ingendo 22 hirya no hino ku isi. Ubuyobozi bwa Rwandair buvuga ko mu minsi iri imbere buzanafungura ingendo Kigali New York muri Amerika na Kigali Brussels mu Bubiligi.